Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Uganda. Umunyamabanga leta minisiteri y'imari muri Uganda bwana Mose Rugorobo ukurikirana nk'ubujura bw'amabati yaragenewe abaturage mu ntara ya Karamoja yavuze ko ubutabera bwa Uganda bugira ikimenyero mu gukurikirana abantu kuko ari abaminisitiri bagenzi be bakorana azi batwaye amabati batigeze bakurikirana ugasanga ubucamanza bugira indimi nyinshi. Ikinyamakuru Daily Monitor ko bwari imbere y'abacamanza mu rukiko ruca imanza za ruswa. Bwana Rugorobo yavuze ko abaminisitiri Matiya Kasaija na Henry Musasizi nabo batwaye amabati ariko bategereje ko bazagiza imbere y'ubutabera gaheba. Yavuze ko tarazi ko mu baminisitiri harimo insina ngufi nk'aho akaba agiye gukurikiranwa yaranatwaye make kubarenza. Hari umudepite kandi nawe mu nteko ishinga amategeko ya Uganda ukurikiranwa ubujura bw'amabati nawe yunze mu rya Rugorobo. Yavuze ko muri Uganda ubucamanza butangwa bitewe n'ikigenderewe kuko navuga ko yatwaye amabati ari kumwe na minisitiri w'intebe Robina Nabanje ndetse na minisitiri w'ingabo Jacob Boto ariko ngo akurikiranwa wenyine abandi bigaramiye nta n'ubarya urwara. Uyu mugabo Rugorobo yabwiye urukiko ko amabati bivuga ko yajyanye yagaruye yari atarakoreshwa ayakoreshejwe agatanga amafaranga wanye nuko ryagoraga ku ruganda akaba yumva ari mu nyumvishije kuko atakabaye akurikiranwa kuko n'abandi badakurikiranwa ariko bakemuye ikibazo. Abategetse muri Uganda bakomeye biga bagabanije amabati batari gukurikiranwa barimo minisitiri w'intebe vice president n'abandi bivuga ko batagize uruhare ruziguye mu kubona amabati yazanywe n'abakozi bari munsi yabo nk'agashimwe. Hagati abayobozi b'amashyaka atavuga n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni muri Uganda bagaragaje ko badashimishijwe n'abusa n'umusaruro w'ishyaka NRM mu myaka 39 rimaze ku butegetsi kuko ntacyo ryagezeho. Ishyaka NUP ryavuze ko mu 1976 ubwo Museveni yafataga ubutegetsi yavuze ko ikibazo cya Afurika abategetsi babugeraho ntibabure kuri bagahinduka ibibazo. None nawe ngo imyaka 39 yose yimaze ari ikibazo kuri Uganda. Hari andi mashyaka abona ko leta ya Perezida Museveni yagerageje gukora imihanda mu byaro ariko igihugu nta mutekano gifite, ruswa iganje n'ubuvuzi bwasigaye inyuma. Abahoze mu nzego z'ubutegetsi bavuze ko Uganda ku butegetsi bwa Perezida Museveni yabaye nka gereza iyobowe n'umuryango umwe hamwe buri wese yumva yarabihiwe n'ubuzima. Hari abanyapolitiki bavuze ko imyaka 39 ya Perezida Museveni abaturage bishwe n'agahinda kuko igihugu gitumiza buri cyose umuhanga kugeza no ku myenda ikorwa mu ipamba ryera muri Uganda. Umwe mu badepite batavuga muri leta basanga imyitwarire General Muzekene Rugaba igaragaza ko nta butegetsi buri muri Uganda. Abandi badepite batavuga muri ubutegetsi bavuze ko ishyaka NRM ryica igihugu ryitwaje intambara yegereje Museveni ku butegetsi bigasa naho mbere y'1946 nta na kimwe cyariho muri Uganda. Amashyaka amwe namwe arashinja Perezida Museveni kwica demokarasi inzego zose nk'igisirikare n'igipolisi no kwimika urwikekwe muri Rwanda. Icyakora abambari b'ishyaka NRM riri ku butegetsi babona ko igihugu ntako batacyubatse mu myaka 39 ishize kuko Uganda ifite igisirikare gikomeye kugeza ubwo gitanga umusada w'umutekano mu bihugu nka Somalia. Abanenga ubutegetsi bwa Perezida Museveni bavuga ko ubutegetsi bwe bwimakaje ruswa ikene wabona akazu ndetse banamushinja ko yanize ubwisanzure bwa politike nubwo kuvuga icyo umuntu atekereza muri Uganda. Nararanganisha amaso ubunyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banitswe bya Perezida wa Kongo Kinshasa byatangaje ko umukuru w'igihugu atitabira ibiganiro byatumiwe na Perezida William Ruto utegeka Kenya byo kurebera hamwe igisubizo ku ntambara muri Burasirazuba bw'igihugu cye. Itangazo ry'uyu mutegetsi rivuga ko umukuru w'igihugu akurikirana hafi ibera muri Burasirazuba bwa Kongo ndetse ko amasaha y'icyo kiganiro aza gutambutsa ubutumwa kuri radio na televiziyo by'igihugu. Ibinyamakuru bya Kinshasa byanditse ko ibintu bitarasobanuka neza mu mujyi wa Goma ndetse Amerika yahamagariye abenegihugu bayo kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'amasaha make ambasade yabo hamwe n'izindi zitandukanye Kinshasa harimo n'iy'u Rwanda zibasiwe n'abigaragambyaga bakazitwika. Ambasade ya Amerika yagize iti kubera ubwiyongere bw'urugo mu mujyi wa Kinshasa Ambasade ya Amerika irasaba ko abanyamerika bajya mu bwisho bakanagenda mu mutekano. Mu butumwa yatambukije ku rubuga rwa Ambasade ya Amerika muri Kongo yongeyeho ko ingendo z'ubucuruzi ziva ku kibuga cy'indege cya Njiri muri Kinshasa zigifunguye. Hagati aho Perezida wa Kongo yashyizeho General Major nka Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru asimbuye kuri uyu mwanya General Major Peter Chirimwami wiciwe mu mirwano yo muri Sake imbere y'ifatwa rya Goma binyuze mu iteka rya Perezida ryo kuwa kabiri. General Major Somo Kakule Evariste yagizwe Guverineri wa gisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru. Ishyirwaho rya Guverineri mushya w'umusirikare muri Kivu y'Amajyaruguru ikiri muri leta dosiyeje mu mboneza Guverinoma ya Kongo rije mu gihe umurwa mukuru wayo Goma wamaze kwigarurwa ndetse n'ibice byinshi by'intara bikaba bitakigenzurwa na leta. Umutwe wa M23 hamwe n'amakuru atangwa n'inzobere mu by'umutekano bemeza ko umujyi wa Goma umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru wose wamaze gufatwa n'izi nyeshyamba. Abasesenguzi babona ko ibyabaye no mpera za 2012 umutwe nabwo washinjwa gufashwa n'u Rwanda wafashe uyu mujyi ariko ku gitutu cy'amahanga umumara w'iminsi 10 gusa. Benshi baribaza ikigiye gukurikiraho. Ese M23 yakomeza gufata indi mijyi nka Butembo, Rubero na Beni by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo? Igitutu cy'amahanga se cyo gishobora gutuma ibyabaye 2012 byisubiramo na none 2025 nyuma y'amashusho yo kuwa kabiri ku gicamunsi y'abarwanyi ba M23 hagati mu mujyi wa Goma n'abaturage baje kubakira mu byishimo
ku murwa mukuru Kinshasa ho hari ibikorwa bikomeye by'imyigaragambyo, urugomo n'ubusahuzi kuri za ambasade z'ibihugu bitandukanye bamagana ifatwa rya Goma. Bertrand Bisimwa, umwe mu bakuriye umutwe wa Ventura, yatangaje ko ingabo zabo zigiye gucunga umutekano no kugarura amahoro asesuye mu batuye ibice babohoye. Bisimwa avuga ko kuri Goma bagiye kugarura vuba na bwangu amazi meza n'amashanyarazi uyu mujyi n'inkengero zawo bimaze hafi icyumweru ntabyo bafite. Ku mbuga nkoranyambaga bamwe mu batuye mu mujyi wa Goma bagaragaje ko haramutse hari ituze. Mu gitondo cyo kuwa gatatu uruhande rwa Ventura rwagaragaje amashusho y'abasirikare benshi ba FARDC na Wazalendo batsinzwe urugamba bagashyira intwaro hasi bashyizwe hamwe kuri stade de l'Unité mu mujyi wa Goma. Nyuma y'ifatwa rya Goma, Ventura kuri biragenzura igice gisaga kimwe cya gatatu cy'intara Kivu amajyaruguru. Ibice binini bya teritwari ya Warikare, Lubero na Beni n'imijyi yaho ntabwo arafatwa na Ventura. Mu ijoro ryakeye televiziyo y'igihugu cya Kongo Kinshasa yatangaje ko Perezida Tshisekedi yashyizeho umutegetsi mucyo w'intara Kivu amajyaruguru, General de Brigade Somoka kuri Evariste, wahise ahabwa ipeti rya General Major. Uyu yari asanzwe ari umukuru wa Brigade ya 31 ingabo zo mu mujyi wa Kindu mu ntara ya Maniema na Kivu amajyaruguru. Ku nshuro ya kabiri mu cyumweru kimwe, akanama gashinzwe umutekano ku isi Karoni Karere gateranye ku busabe bwa Kongo. Ibihugu by'uburengerazuba byunga mu rya Kongo Kinshasa na Loni bihamya ko u Rwanda rufasha Ventura. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage, Ubwongereza n'ibindi byasabye u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Kongo Kinshasa no kureka gufasha Ventura, bisaba na Ventura guhagarika ibitero byayo. Ibiro ntaramakuru Berega bivuga ko kuwa kabiri Ubudage bwasubitse inama bwari kugirana n'u Rwanda ku nkunga butera iki gihugu, busaba u Rwanda na Ventura kuvana ingabo zabo muri Kongo Kinshasa. Ububiligi bwatangaje ko bwahamagaje ushinzwe ibikorwa muri ambasade y'u Rwanda muri icyo gihugu. Ububiligi buvuga ko bukomeza gusaba u Rwanda kuvanaho ingabo zarwo muri Kongo no kureka gufasha Ventura. Olivier Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, yavuze ko Ububiligi bwahamagaje yasubiyemo aho u Rwanda ruhagaze, ko Ububiligi bufite uruhare muri iki kibazo no kuba bubogamiye ku kwibasira u Rwanda. Iniriroke mu kanama k'umutekano Karoni Karere gateranye, Therese Kayikwamba, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo, yasabye ko u Rwanda rufatirwa ibihano kandi hasaba ko kanama kagira icyo gakora. Kimwe no mu mpera za 2012 aho ifatwa rya Goma ryakurikiwe n'igitutu cy'amahanga ku Rwanda hamwe n'uyu mutwe, birasa naho n'ubu aricyo kigiye gukurikiraho mu gihe ibihugu by'uburengerazuba bishinja u Rwanda gufasha uyu mutwe. Ibihugu byinshi ku mugabane wa Afurika byirinda kugaragaza uruhande bibogamiyeho, ndetse bimwe mu kanama Karoni k'umutekano ku isi byagiye byirinda gushinja u Rwanda gufasha uyu mutwe. Gusa ibihugu nka Angola na Kenya hamwe n'ubumwe bwa Afurika byashyize umuhate mu kugerageza gukemura amakimbirane mu biganiro. Itandukaniro ry'icyo gihe n'ubu ni uko ubutegetsi bwa Barack Obama muri Amerika icyo gihe bwagaragaje gushyira imbaraga nyinshi kuri icyo kibazo n'igitutu ku Rwanda. Inzobere zitandukanye zikeka ko ubutegetsi bushya bwa Donald Trump bwamaze gutangaza ko Amerika itagomba kwivanga mu bibazo by'ibindi bihugu bushobora kudashyira igitutu kuri Ventura n'ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko byabaye mu myaka 13 ishize. Inzobere mu bya gisirikare zivuga ko nyuma yo gufata Goma, Ventura ishobora gufata igihe cyo kongera kwisuganya no kwinjiza abarwanyi benshi mu gisirikare, kuko nta gushidikanya ko nawe araba yatakarije mu mirwano ikomeye imaze iminsi. Uyu mutwe ushobora kutihutira gukomeza Bukavu mu majyepfo cyangwa se mu mujyi wa Lubero, Butembo na Beni mu majyaruguru mu gihe hari igitutu gikomeye cy'amahanga. Gusa ingabo za leta zishobora kugaba ibitero byo kugerageza kwisubiza ibice Ventura yafashe iturutse muri Kivu amajyepfo cyangwa se muri Lubero na Warikare. Ni mu gihe gitegerejwe cyane ijambo rya Perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi mbere wigeze gutangaza ko ashobora gutangaza intambara ku Rwanda. Haracyari kare kumenya niba ibyabaye 2012 bishobora kongera kuba, niba Ventura ikomeza kugerageza gufata ibindi bice, cyangwa se kumenya ikigiye gukorwa na Kinshasa n'ingabo zayo muri iki gihe. Ni nyebeje muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika, banitswe imiryango itari leta igera kuri 60 yibanaga cyane guteza imbere abagore n'urubyiruko n'ubuhinzi yamaze kugirwaho ingaruka na politiki ya Amerika yo guhagarika inkunga yatangwaga binyuze mu kigega USAID mu mezi 3 ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump. Abagize iyi miryango bongeye gusaba leta ya Tanzania kongera gusuzuma mu ngengo y'imari bakareba niba nta byashyizwemo bitihutirwa bikavanwa bagasigarizwa urwego rw'ubuhinzi n'ubuvuzi, kuko arizo zagizweho ingaruka cyane n'iki cyemezo. Ikinyamakuru The Standard cyizwe abahanga mu buhinzi bavuze ko urwego rushobora kwisanga mu mazi abira mu gihe igihugu kitakora iyo bwabaga ngo amafaranga yajyaga mu buhinzi yiyongere. Abasesenguzi muri Tanzania bavuze ko urubyiruko rwinshi rushobora kubura akazi kuko nibura imishinga y'ubuhinzi yaba imboga, indabo n'imbuto byarimo abakiri bato benshi byakoreshaga amafaranga avaga ku nkunga y'Abanyamerika mu kigega USAID. Bivuze ko nibura 65% baza kugerwaho n'izo ngaruka. Si Tanzania gusa ikwiye kugira impungenge muri kano karere ka Asia kuko ibihugu byinshi byakuraga amafaranga menshi muri USAID yaba ajya mu buhinzi, uburezi n'ubuvuzi, kuko isi yose yatangiye guhangayika kubera ko Perezida Donald Trump yategetse ko amafaranga yajyaga mu kurwanya sida mu bihugu bikennye yose avanwaho, aya malaria akavanwaho, igituntu bikabuko. Ibyo yanatumye ishami ry'Loni ryita ku buzima OMS ritanga impuruza ko ibintu bizarushaho kuba bibi, abantu benshi bazapfa. Si mu buhinzi n'ubuzima gusa kuko impungenge zanageze ku kubungabunga ibidukikije, kuko imishinga myinshi mu bihugu bya Asia yo kurengera ibidukikije n'ihumana ry'ikirere
yabagamo akaboko k'abanyamerika. Nk'ubu ikinyamakuru The Standard cyo muri Kenya cyatangaje ko igihugu gituranye na Tanzania cyavuze ko urwego rw'ubuzima rushobora kugera mu kaga nyuma y'amabwiriza ya perezida wa Amerika yo kuvanaho inkunga yabateraga. Ndetse amakuru ava muri Kenya avuga ko indwara 3 z'inkazi zirimo malaria, sida n'igituntu zari zaramaze gucika intege zishobora kongera kwigaranzura igihugu zikagarika ingogo ko ubushobozi bwo guhangana nazo Kenya itazifite. Ibinyamakuru muri Kenya birenzwe igihugu nta buryo buzwi gifite bwo guhita kivana muri kano kangaratete ko kuba cyategereza inkunga kuko kitihagije imbere mu gihugu ibizagira ingaruka zikomeye ku baturage. Ibihugu byinshi muri aka karere byari byaramaze kubona umurongo wo guhangana n'icyorezo cya sida kuko izo nkunga zatangaga imiti ikagabanya ubukana. Hari impungenge ko indwara izongera kurusha ibihugu imbaraga, ndetse abarwayi ba sida muri Kenya bo bamaze kumanika amaboko ko bashobora gupfa ku bwinshi kubera kutabona imiti yatangwa n'abanyamerika mu gihe igihugu cyaba nta buryo bundi gifite bwo kubafasha hanini biturutse ku kutihaza mu ngengo y'imari. Nk'ubu hari agatsiko k'abadepite muri Uganda kasabye ko haterana inama yihuse ya guverinoma ikagaragaza uko ibintu bizagenda niba igihugu kitazakubita inda hasi kubera umwanzuro wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye nk'undi abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika baritswa ruje ku isenkwa ry'ibiraro byahuzaga komine giteranyo Burundi n'uduce two muri Tanzania byakoze n'abasirikare ba Tanzania bari bafite intwaro bigaragara ko ziremereye. Ikinyamakuru SOS Media cyanditse ko abasirikare ba Tanzania mbere yo gusenya amateme babanje kujya baza bagakora udutsi ku bantu batamenyaga icyavugirwagamo biza kurangira amateme asenyutse. Icyo kinyamakuru cyavuze ko kuwa kabiri muri iki cyumweru habanje gusenyuka amateme ku duce twa Kabogo ndetse na Shoza hangani muri komine giteranye aho igabanira n'igihugu cya Tanzania. Amakuru yavuze ko nta kintu kizwi cyaba cyaragenze nawe hagati ya Tanzania n'u Burundi ku buryo ubuhahirane bwabuzaga abaturage bahagarikwa amateme bambukiragaho agasenyuka. Buramatari wa komine giteranye Floride Nduwayezu yabwiye SOS Media ko bategetse ku ruhande rwa Tanzania bavuze ko icyemezo bagifashe bashingiye ku mutekano w'igihugu ngo ingendo za hato na hato z'abarundi cyane cyane mu masaha ya nijoro zari ziteye inkeke. Hari abandi bavuze ko Tanzania yafashe umwanzuro wo gusenya icyo kiraro cyabahuzaga na giteranye kuko ari amakuru ko ari inkozi z'ibibi z'abanyatanzania zafatanyaga n'iz'abarundi bagashaka guca ku gakungu. Ikinyamakuru SOS Media cyavuze ko ari amakuru gifite ko aya mateme Abarundi bambukiragaho atari yo gusa agomba gucibwa ahubwo n'ayamurama na Kubiro muri komini za Muyinga ndetse na Butihinda agomba gusenyuka kuko Tanzania irambiwe akajagari k'Abarundi ku mipaka yabo. Mu mafoto ikinyamakuru cyakoresheje bigaragaza ko abasirikare ba Tanzania bambaye imyenda isanzwe yaragenewe urugamba bafite imbunda ziteguye kuba zakoreshwa aribo basenyaga aya mateme ntayo baha ibisobanuro. Nta kidasanzwe kizwi mu minsi ya vuba ngaha ku mubano w'Urundi na Tanzania cyagenderwaho nka nyine bayazana wo guca ubuhahirane bw'ibihugu byombi, ndetse abategetsi bakuru b'ibihugu byombi bakunze kugaragara bari kumwe baseka nk'abasanganwa imibanire myiza. Ku rundi ruhande perezida w'Urundi Jenerali Evariste Ndayishimiye yemeye ko Reverien Kuriyo arwaye bikomeye nyuma y'amakuru yari amaze iminsi avugwa ko arembeye muri Kenya. Uyu munyabubasha mu ishyaka David ku butegetsi ntiyagaragaye mu giterane cy'iri shyaka, ariko umukuru w'igihugu yavuze ko akwiye amasengesho. Yavuze ko uburwayi bwe ari umutego mutindi wa shitani. Tugitangura iki gikorane Shetani yararushize mu mageragezwa kuko umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD umugambwe wacu mwiza yaciye akikwa n'amagara kandi ariwe yateguye iki gikorane. Hajya yari Shetani iri kwiraraba yuko ducika inkokora imbere y'Imana. Twarasenze turasenga kugira ngo Imana imukize n'ubutubandanya dusenga, aricyo gituma namwebwe ari kubandanya mu musengera kugira ngo aronke mitende n'ingoga tubandanye urugendo twese turi kumwe. Icyo ni kigeragezo cyari kiri muri twebwe kugira ngo Shetani ngo irabe yuko ducika intege. Twe turabana b'Imana turazi ko Imana ari ibirema ikabikomeza. Tubandanye twese dusenga dusabira umunyamabanga mukuru umugambwe wacu mwiza CNDD-FDD.